Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Ban kintiyo ki kamile kai sports hapo ka thain Southwest Khasi Hills bat kum juru chaba Jangga district haka apundro trigo jemang arajar pausan la sengi ka Southwest Khasi Hills District Sports Association bat kini ka association kan group yabaro ki sports association repair ki bran hapo Jangga district kumba kalong minta ki ran kan road league association nagi jajing le ka repair ki bahap hapo ka jing pe jing kmi jangani ka sengba bat minta ka South trigo ber arajar pausan lalu mi ka jingalang ba ban pin itu ki ran ket kam jangani ka sengba Hagani ka ju ka jingalang ka Southwest Khasi Hills District Sports Association klapin ko buramru I khandai phongot ki samla ki blakhori ki medal nagi jingale kai ba pher hagami ki laya games ka badang shudap longshan harilum jaintia Hagani ka sngi pini thopat ba ikinong kitkam jong ka Southwest Khasi Hills District Sports Association do block officer jong ka Mawkerwat uba ai Lauren Yang u district sports officer jong ka Southwest Khasi Hills District ba Damang Singkon u MLA ka Mawkerwat ba Renekton El Tongkhar lembat kiwe de kirorang ba Menta ka sngi pini thopat ba ya ka Southwest Khasi Hills District Sports Association kinong kitkam jong ni ka seng ba kikin thop yu ba HS Dingdo u babat ku president ba forward men nongrem Janice Katri bat kiwe pan Yo kan geng hang ni bat plat pa ya kan constitution yung ka Southwest Khasi Hills District Sports Association. Kami kasi kadai kita kasi hagapan yang itu baca ya kata ka Southwest Khasi Hills District Sports Association lani lakani om hakte mawai kadai kata ka inaugural event jam kadai ka association bat kunjuru mania kini kuburan na ta jadi samla nesi bapun kinama ba kadai kata ka Southwest Khasi Hills District Sports Association nasi tu kenyat ba kadai kata kalau tak punya kuni but kita ki objektif mengenai objektif namai ya kata kalau penyong ya kira apa tentu kita melihat dan ini lang dan ya tahu kata kalau siang nak kenta kajinggit kajingbiang nak kenta kajingtung dan tentu ya kami lekai apa juga distrek nilai orang kan air kajinggit kerja Nah, ketika tu kami kisama kepada tu benelekai ada national events berkanta me hasil bertemu semua games lele abang perlu jingalang penkuburan oh jingalang kita keriang naruta joki ba kila bah benelekai ba setelah pat kolong ba menta kasih hadir kebetulan kata kita keriang lele ya di tinggal private kita sama kebetulan bikin manajer jadi tim ada display betul baginya ya kasih siapun kuburan mata kasih nah kalian berkaitan karena pelang lembaga affiliated district level sports association kita ki pentas di contoh haki baru kalian lada kini di district level association kita kan ya kasih pegang apa untuk Southwest Khasi Hills District Association but menurut kita kajing bagi kerman dalam pakai kerjaan jadi bersarkar lalu ki office ki betul lembat dinamik sendiri ni sayalat berpeluang kita ke district level sports week ni kini kita kendaraan sen dan tentu kami lekai apa jom ke district ni berawal Bun ki association let's say kindawan kindarung kini kedua office ki members kemudian tan ki bagai ki hakamno bapin apply ki scheme limit ang pan apply ki scheme kumno ban wat ki lat lenti kumno bapin sedang ki coaching denik pan apply ki bapin yo ki equipments ki prepare mo dikidan ki association ki ba ni hapan batai tek na kadang ngaji di ring ngangit ban kaladan mang kali ka Southwest Khasi Hills District Sports Association kat penkhalang yang ya baro ngasarai hang ne kidang tentang kendiat pagi association
Nama aku mau pitip gi bor-bor ngin dalong ke Meghalaya Games, ngin dalong ke National Games. Ngidan hadu life pun really minimum gini di sports discipline kin bandon gibannya compete. Di mana kan ni nak Southwest tu ngatrai ngidon tang kat way kat atlet ki sports discipline gi bingila ban compete ke Meghalaya Games. Ban ngakmi nanti bala syai le hisngiru kin nang bulan susu gini ki association ki mandang mi hang ni po Southwest kanang baki kena kijongi kinyo ya kalat lenti bakin lekai ya ki sports ki paper. Ngasukuman haduk kata-kata hakaba ngidon pergi hakada forum ta kada Southwest Khasi Hills District Sport Association. Kada syai ke bagan ya syakmat ke aji keren juga. Hakaba dia bagan association. Aku akan sim ke kabu kumbagade ka inaugural event jong ke association. Ngasim dia ke lat ke kabu. Ban pendapat bahkan ke Southwest Khasi Hills District Sport Association. Kalau don mau keluar, bar kelas tangan function, hang ne mau keluar, headquarter jongi, bahaka district Southwest Khasi Hills baru kawai. Kau kepai bak tu tim dan umta kasngi. Bahkan ne ke association kalau don, bat ire bentip ku kepai bak baru, hakikam baru kepada ke sport. Bahkan ne ke association kalau don, kabar sim ne ke jikir kle. Bani alam ban guide, ya ki district association ko fair ki discipline ko fair. Kibadan hakan ne district jongi mentah ngai ke jikir bok ke jikir yang simpat, ya ke association hak jingalam jong kini kirurut pak kam di president basalin ibalon ke jingtip ke babon kiliang kum officer rang pak ibala shanghai nakakam barkum joro ibang foreman balon mu general secretary ubang itip hak jingalam jongi hak jingi involve jongi hak hapat rekam kesamlah isko tho bahai ke jinur kam jok sama ka sports tinggi don ke jikermen baki ni kirang ba kila dalam ya kan ke association namar hak jing ke lenti ke jonga kan ke association kanong kum kanong ban guide ban perkemau ya ke bon ba ke disiplin ke bahagia ke district important ngarang ya keren ba di president mentan ong ke kadau hak ba ka is ke sehil ke yo support ba ke medal kap daur ba ka long namar ba ka is ke sehil kala jan yesim menta hamman laki disiplin kan memangi pedeng yang datang kendiat disiplin dan namar kita ngabu ke challenge hakan ke association ke barang hamai hak ba ka dei ke jing yakin klik lang ke jongi bangin pen mau lagi kon samla hak bangin wan man introduce ya ke disiplin ke batmai ke bagi padon hak district kata ngabu apa ke jing pen mau hapi ki kon samla ki badon ka interest bendera kai lese ki don bon ki jing kai ke ba don sam hak ba blay ai phi ka sab ban yale kai ka nor ka disiplin ka ba phimpat tip ka ba phimpat yale kai ke district na khot ngawer to jo phi ki kon samla ke banang ke basta hak ba phimpat ya ki jat disiplin ko pher kumno ki yale kai ban lese don na preng jo phi ki badon sab ya kata ka disiplin ka ba eman pelur por on practice ya kata hingi dong kene kijing ai ke boleh hoat kalong ke badai ba hapapan sitom kanu kalong kam na kijing sitom kumbala keren di DSO mene ai video temre kalong kijing sisa ba ladang di sitom ya ke bagi ladang pa kasap ka kamkor ban longkam bagin job ban ya ke bagi sitom ya ke bagi don sap namaro boleh ai hala ke jong katalan hala ke jong kasap yangi ya ke bagi mla bandar sap lu dia baro Delese karang deka bor ya ki samla ya piki samla ba pinwak ya kata ka kif ya kata ka tanam ke bau bleu aya pi ke ba pidon haga bale se ba pi pin kamla kamba bale ki wei ba ki samla haga de district ngara kwa aya ba pin explore ya kata ba pinwak ya kata ba pin han ya la ka jong kata dem ba pin lap ke kata len ke bau bleu aya pi bat ya kata so bhavat pulut por practice ban pelur par ban wan bre akam tip ba tip ki role se ki ai haka jing penbej haka kajing penbej renti ya ki janji la kai wa pher le se kanor ka disiplin haka ba kanor le se ka ban yok ban ni la kai war hane hasawat ka sehir jonge ka bang kwa kalong bato ngi ki badam ki jaka ki ba khambet tongin penbej ki penbej ang jing ya kan le kajing pen kra jonge ladon kino ki madam ki ba khamba ki ba khambyang ki ba kham kelot lese kan la ban dong ka kabuba yangi bangin yo on host hakan ka dong ka time jongi hakan ka national games ka ban long ho ara jara dunyo gidom sa art ligi snam ya ka bangin yo per ka national games
Ye community bagane kanong kum ke pun kendet ye ki khon samlai ka step na kale par kowe. Kan tobi khon samlai ka Southwest ka hills ke jogi hangne. Ya ka bagi practice bha mat kanong ke jing kemen ka bakraro. Lana don na premjo pi ki ban yok medal na ka light hor pandai national games ka ban long hangne ka maklaya kanong ke jing sarong ke district ke jogi.